أعزائي المشاهدين، نرحب بكم وحلقة جديدة من لي كوتيديان دو صالون أوتو إكسبو 2016 واللي غادي نشوفوها الجديد كالعادة. ياك سلمى؟ Oui Souhaib. Comme de coutume, nous vous offrons chaque jour du nouveau autour du monde automobile. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'accord établi entre les établissements de crédit et les concessionnaires automobiles au profit du client. غنتوجهوا عند السيد حاتم كغات باش يعطينا الإيضاحات الكافية بالنسبة للمشاهد. معنا السي حاتم كغات ديريكتور جينيرال ادجوان كيا. سي حاتم مرحبا بك. شكرا. احيانا كنلقاو هناك اتفاقيه كتجمع بين شركه السلف والموزعين، ما الفائده منها بالنسبه للزبون؟ هذه الاتفاقيات عندها جوج ديال الابعاد، بعد اللي هو تجاري وبعد اللي هو خدماتي. تجاري اللي هو كيكون يعني مع الشركات اتفاقيه الشراكه، شركه السلف تنعني اللي بموجبها كنوجهوا حنايا الزبناء باش يختاروا هذيك الشركه في اطار تمويل السياره ديالهم، وكذلك تسهل على المواطنين والزبناء بانهم سميتو الملفات ديالهم تيتدرسوا بطريقه جد سريعه، لانه كيكونوا معنا في صاله العرض بعض الاطر ديال هذه الشركه اللي عندهم القابليه باتخاذ قرارات في الحين، يعني يمكن في ساعه المكانه الزبون تياخذ السياره ديالو وتيمشي في حالته فرحان. Nous sommes avec Madame Dalila Hassal, directeur marketing de Sofac. Vous disposez de certains partenariats avec certains portateurs au sujet du financement automobile auprès de la clientèle. Pouvez-vous nous dire un peu plus par rapport à ces offres? Alors effectivement, Sofac dispose de nombreux partenariats avec différents importateurs automobiles. Le but ultime étant effectivement de répondre au mieux aux attentes de la clientèle au cours de cette période salon, qui est une période promotionnelle. Alors les concessionnaires automobiles font un effort considérable en termes de prix, sur le prix du véhicule, et nous faisons un effort de notre côté en ce qui concerne l'offre financière. On organise avec le concessionnaire des offres adaptées aux différents modèles de véhicules. Sofac prend aussi en charge les frais annexes, à savoir les frais d'assurance, les frais d'immatriculation ou toute autre demande aux besoins du client. Chers téléspectateurs, amoureux de voitures, notre rendez-vous du Salon Auto Expo touche à sa fin. Rendez-vous demain pour plus de nouveautés. Pour les quotidiens du salon Auto Expo 2016.